ojina se kwantakura pre mrashebedwa akonya wa Asante Akyem North ohene Kwame Frimpong wayenya meso ade de nkonwa ahodo be 200 pieces akoma Collins Senior High School wa Asante Akyem North mensimu AdomTV kase etwase ohene Kwame Frimpong ejina kwantakura pre mrashebedwa de bre wa Asante Akyem North ochiremu a ewu se ngumesu ekoyie de nenso akade bebre wono mu ewo se say Adom ho kwan na obetimi a nsoso boa minim se maba ha yi ma Adom yedim kunya bai Asante Akyem North etitiri fo bebre but fo bebre ni wo ku aban ne ye na fo mu de so obi a wo hwe e bia no minim se obi hu a ebe kana ma mpo no soso ababa boa emum ye koya nim na no wo bi paying visit ye ba enema ni bia wo ho a Adom be san man ye ho kwan ye be ye dia boa obi a me ye kra na very friend ba Adom bibia dia dance say when it comes to education, when it comes to healthcare, we are touching a lot of lives and a name poor minyam rashebedwani ena mede me botomska eye niema we and inti you measure me with this yardstick say okay say rashebedwam otimi aye ABCD asi clinic asi mosque any clinic umwa any obey rashebedwani dia any dia na obey and see